Rosnida Ruwati, Selebut Banten 14 Juli 1978. Siti Hasnida, Sabang 24 November 1968. Siti Aisyah, Berawang Gading 12 September 1982. Hayati, Pulau Nalu 2 Februari 1968. Elisa, Pulau Nalu 2 Januari 1957. Fuad Mardatila, Banda Aceh 3 Februari 1961. Udah mau habis. Muhammad Iksan, Kuala Simpang 2 Januari 1984. Abdul Qadir, Labuan Haji Aceh Selatan 23 April 1958. Dilanjutkan dengan Prodi Ilmu Agama Islam S2. Rosmiati, Grade 4 Aceh Barat 18 Juni 1981. Yusniar, Banda Aceh 15 Agustus 1974. Elvi Susanti, Banda Aceh 13 September 1985. Riana Sari, Payangaden 21 Desember 1991. Ainul Afrilianti, Buging 25 April 1991. Fitri Wahyuni, Aceh Utara 26 April 1991. Rismawani Aluribung 28 Januari 1982. Zaria Nancy Cikabu 18 Juli 1987. Safwa, Banda Aceh 12 Juni 1992. Zikriati, Samalanga 6 Juli 1990. Farda, Timang Gajah 24 Oktober 1980. Humaira, Banda Aceh 18 Desember 1984. Nur Fatana, Matang Bayu 24 Mei 1994. Hanik
Al-Mukarramah, Luk Semawi 11 Juni 1991. Juliani, Tibaraya 19 Juni 1982. Urfa Jumida, Banda Aceh 2 Juni 1988. Rimaya Zahara, Desa Merdu Alu 19 Desember 1990. Lailatul Mawaddah, Desa Mejat 23 Januari 1993. Rahmawati Samalanga 15 Oktober 1986. Fitri Rizki Mulyasari, Aceh Besar 25 April 1991. Khairun Nisa Yatim, Garut 29 Juli 1991. Ainal Fajri, Kampung Tengah 11 Mei 1993. Ratna Kustina, Toto Luyat 23 Agustus 1990. Siti Hajar, Aceh Utara 24 April 1986. Yuswanti, Pulau Sejahtera 18 Agustus 1981. M. Adil, Lambiran 10 Juli 1988. Ervan Saleh Pertama, Pangkal Pinang 1 Januari 1990. Rusdianto, Serbajadi 11 November 1985. Saifullah, Kampung Hasan 15 Oktober 1979. Ali Arsyad Isu, Tuniun 12 Juni 1982. Muhammad Hanif, Kota Bakti 20 Juni 1988. Muhammad Saleh, Desa Bundaran 14 April 1981. Mustafa Samudirayu 18 April 1981. Samir Buka Burung Mati 3 Februari 1967. Aulia Rahmat Rambayan 18 Juni 1985. M. Fazil, Batupat Timur 15 Maret 1990. Khairun Nas, Bung Raya 1 Januari 1990. Azkia, Lukmerbu 29 Mei 1992. Ferry Rusda, Gumbang Sulu Barat 17 April 1991. Syafruddin, Simpang Jaya 8 Oktober 1987.
Syah, Putijo 22 Oktober 1980. Zikri Mahyar Kuala Lumpur 26 November 1984. Amrullah Dirun 2 April 1987. Zainal Abidin Labehan 6 Juli 1982. Parman Desa Maranding 6 Agustus 1986. Isara Abdanoka Jakarta DKI Jakarta 9 April 1993. Waris Ferdian Banda Aceh 22 Oktober 1993. Mildan Mukalat Ujung Baru 28 Oktober 1977. Heri Danda Melaku 2 Agustus 1979. Malik Rizwan Langsunong 5 Januari 1983. Faisal Arif Ujung Rambung 6 November 1981. Busrami Logayo 7 Juli 1989. Rizky Mustaqim Samalana 20 Mei 1986. Mubashirullah Aceh Utara 5 Desember 1984. Henry Alfiansyah BS Panentanan 12 April 1995. Hasrul Huadi Putra Cane 19 September 1996. Dilanjutkan dengan program studi hukum ekonomi syariah. Rizka Yulianti Sikulat 16 Oktober 1996. Afrah Raya Sigli 5 Februari 1996. Rozatul Muna Lokmau 13 Oktober 1996. Rini Andriani Mersak 1 Maret 1995. Gita Zahara Al-Ghassani Banda Aceh 31 Juli 1996. Dila Dwita Banda Aceh 9 Juli 1996. Devina Hasyati Banda Aceh 2 April 1996. Putra Tisara Mentari Pidijaya 22 November 1996. Nur Aida Fitri Bambi 11 Februari 1997. Halama Siska Jambu Gepok 1 Juli 1996. Mujaharati Banda Aceh 28 April 1997. Dara Mawaddah Zain Sufi Langsa 10 Agustus 1996. Deswita Fitra Sari Puni 25 Oktober 1996. Laila Sari Jungke 17 Januari 1995. Newi Maulidia Banda Aceh 29 Agustus 1996. Ulfa Nabila Anak Kalon Titi 10 Januari 1995. Puri Wiranda Langsa 6 Mei 1996. Nurul Misbah Banda Aceh 5 September 1996. Rahmania Banda Aceh 10 Februari 1996. Eka Mulyana Lambada Pekat 12 Juni 1996.
Yeni Yusmita, Gelanggang Bunjil, 15 Oktober 1995. Rahmi Novembriani, Cupa, 21 November 1995. Aufa Saleha, Menasah Baru, 8 Desember 1995. Aufa Lura, Sungai Raya Aceh Timur, 26 Desember 1996. Munalia Aceh Besar, 7 Juni 1996. Khairani, Belang Kejadian 21 September 1996. Ruth Amelia, ini 9 September 1996. Intan Makfirah, Banda Aceh, 8 Agustus 1997. Dewi Ulang Sari, Desa Tengah, 24 September 1996. Riyadus Salihah, Menasah Tutung, 17 Januari 1996. Nyak Milad Zahri, Desa Ujung Padang, 1 April 1997. Devi Handayani, Lampana, 1 November 1996. Misrahul Jannah, Mane, 14 Juli 1995. Aulia Ihsani, Desa Gulu, 30 Juli 1998. Nana Zuhra, Lumang Mambak, 24 April 1996. Hayatul Nuri, Melabuh, 8 Desember 1995. Raina Farhaina, Simpang Mamplang, 8 Januari 1996. Ilhamna Utami, Kampung Belang, 13 Maret 1996. Fitri Nabila, Banda Aceh, 4 Maret 1995. Putra Maniar, Aceh Besar, 24 Januari 1996. Syarifah Mustabishirah, Lamrung, 11 Desember 1996. Mujiana Anegel, 28 Februari 1997. Sri Mardaina, Banda Aceh, 10 Maret 1997. Dara Masyidah, Matang Lada, 1 April 1996. Anissa Turrahmi, Mangging, 21 April 1995. Safiani, Desa Tuha, 17 Agustus 1996. Nur Saidah MD, Jatuh, 9 April 1996. Musfira Libung Purut, 8 Oktober 1996. Noviana Sago, 11 Juli 1996. Dea Usratul Fatana, Topik Gajah, 26 Agustus 1996. Akmarina, Aceh Besar, 20 Juli 1995. Julia Stiana Gifani, Medan, 19 Juni 1996. Akbarul Qadri, Melabuh, 7 Agustus 1995. Al-Hajir, Desa Air Sialang Hilir, 6 Mei 1997. Farhan Lamlong, 14 September 1995. Emrida Firdaus, Banda Aceh, 9 Juni 1995. Teuku Fulki, Banda Aceh, 24 Juni 1994. Safriati Rahmat, Tebampuy, 1 Januari 1996. Hidayat Biren, 27 November 1995. Heri Andika, Gabang Jurung, 19 Februari 1995.
Salman Khaitami, Gulgang Tengok, 18 Februari 1989. Suryadi, Berawang Gading, 9 Agustus 1995. Syarifuddin, Babah Isem, 17 Agustus 1995. Farhan Fikri, Biren, 4 Januari 1997. Rahmat Iqbal, Tumbuh Baru, 15 Januari 1995. Mulian Syah, Suak Putung, 15 Juni 1996. Khairul Ihsan, Medan, 16 Desember 1996. Riza Rahmatillah, Lamrek, 15 Januari 1995. Muhammad Ridho Sofyan, Senebu, 4 Maret 1996. T. Irfan Aulia, Aceh Utara, 18 Juni 1996. Riko Al-Kausar, Banda Aceh, 5 Mei 1997. Hayatul Ihsan, Tegal Sari, 5 Oktober 1996. Zodi Sumarda, Menendek, 7 April 1995. Muhammad Jismi Alu Abed, 14 April 1996. Maudia Nur, Lamgapang, 1 Oktober 1993. Said Fahmi, Belanggedung, 29 Desember 1995. Zulfajar, Banda Aceh, 28 April 1996. Muhammad Fauzan, Lung Sukun, 14 November 1995. Rifki Hussein, Banda Aceh, 18 Oktober 1994. M. Sayuti A, Banda Aceh, 7 Desember 1990. Fauzul Razi, Blang Pasek, 23 April 1995. Iksan, Grogol, 5 Mei 1996. Safrullah, Belanggang Banten, 10 Juli 1995. Rahmat Ibrahim, Aceh Barat, 5 September 1992. Wahyu Purnama, Banda Aceh, 20 November 1996. Muhammad Fadli, Junif, 3 Juni 1995. Fauzan Nur, Zikri, 11 Februari 1995. Rizkian Rahmat S, Jakarta, 8 Agustus 1996. Dilanjutkan dengan program studi perbandingan mazhab. Agus Saliska, Aceh Besar, 15 Agustus 1996. Julita Komput, 20 Juli 1995. Susilawati Blangkejere, 15 Oktober 1995. Maulida Blangtemu, 1 Juni 1996. Hadisti Rahayu, Banda Aceh, 20 November 1996. Cut Ratna Sari, Aceh Besar, 2 Juli 1993. Dewi Wahyuni, Simpang 3, 15 November 1996. Hanzani Sintia Devi, Sawit Seberang, 2 Maret 1997. Eka Fitriani, Juli 1995. Muhammad Ikhwan Arif bin Zainal Abidin, Ipoh Perak, Malaysia, 30 Juni 1992. Ahmad Furkan bin Ahmad Tanusi, Ipoh Perak, Malaysia, 9 Oktober 1993. Roji Arwendi, Pantai Perak, 12 Juni 1996. M. Zuhal, Matang Tumpang 2, 6 September 1995. Dian Saputra, Sanggu, 5 Juni 1996.
Labuan Aji 9 Agustus 1995. Ricky Darlin, Kota Fajar 25 Mei 1995. Muhammad Muzakir bin Muhammad Hatta, Perak, Malaysia 15 Maret 1994. Sigit Tata Harja, Subul Salam 22 Mei 1996. Amaliadi, Barat Jaya 16 Agustus 1994. Muhammad Hafiz bin Rohaizeh, Kuala Lumpur 20 Mei 1989. Ervian Oktianda, Takengon 15 November 1994. Muhlisa Payatumpi 2 Juli 1995. Dilanjutkan dengan program studi hukum pidana Islam. Mustika Al-Habra Tapak Tuan 1 Juli 1996. Nuri Triana Sari Kemumu Hilir 19 Maret 1996. Novia Kurumbate 6 Oktober 1995. Siti Marhamah Lambari 24 Juli 1996. Dewi Sumarni Paya Ujung 18 Maret 1996. Rini Santia Desa Masjid 24 Desember 1995. Nada Alfa Wadirman Banda Aceh 29 Maret 1997. Sari Handayani Jempet 25 Januari 1995. Anissa Fitri Suso 23 Februari 1996. Nur Hanifah Zaida binti Zainuddin Sanjakan 1 Desember 1993. Nurul Andika Simpang Semadap 28 Februari 1996. Aditya Rahma Idi 7 Oktober 1996. Dahliana Branglepo 31 Desember 1993. Fitriani Bisa 18 Januari 1997. Anita Karlina Paya Winter 17 April 1996. Siti Aisyah binti Sufiansari Temerlo Paham 14 Januari 1994. Sarifah Nuramia Hanim binti Said Abdul Rashid Pekan Paham 29 Mei 1994. Hazila Kurung Luas 7 Maret 1993. Anissa Amini Merasah Moli 7 Februari 1994. Hari Ilham Mola Kejaya Sita 13 Agustus 1996. Al-Haris Sigli 17 Juli 1996. Raza Johari Kota Binjai 23 Oktober 1996. T. Muhammad Fadila Sigli 27 April 1997. Al-Muhajir Jambo Mayang 30 Mei 1995. Selamat Ariga Arul Komer 10 Februari 1997. Arif Muda Rianto Langsa 4 September 1996. Zulfikri Bangka Jaya 16 Oktober 1993. Jaminuddin Pemuka 5 April 1993. Ramadan Pulau Pambing 15 Desember 1996. Usmadi Pantai Rakyat 28 Juni 1993. Adli Gunawan Kampung Sawah 10 November 1995. Hasbi Ujung Panong 3 Februari 1988. Dilanjutkan dengan program studi hukum tata negara.
Nora Afiza, tahun 22 Januari 1997. Rasmida Sari, Kota Canai, 22 Juni 1996. Alfiatul Muna, Cempedak 4 Desember 1996. Rizky Wahyudi, Desa Cakutaso, 18 September 1996. Rabiah Adawiyah Puna Putri Effendi Jara Putri, Banda Aceh, 26 November 1996. Pengkuliana Pila, Banda Aceh, 26 Maret 1997. Amarul Nisha Fajar Yuni, Banda Aceh, 28 Juli 1996. Rahmayanti, Kota Bakti, 6 Februari 1996. Siti Nova Herdiani, Aceh Timur, 13 November 1996. Puspa Sri Mentari, Serbaguna 7 April 1996. Mulyana, Aceh Barat, 5 Mei 1996. Novita Sari, Bang Raya, 18 Februari 1996. Yulia Putri, Rotno, 6 Oktober 1996. Dina Mawadah Takingon 2 April 1996. Jadi Umaira Lotsumawe 18 Oktober 1996. Siti Ulfa Sofika Putri, Banda Aceh 31 Juli 1996. Ayu Nindya Wulandari Purnama, Serbajadi 15 Mei 1995. Sri Hasati, 17 Agustus 1996. Evita Sari, Kerinci 6 Juni 1996. Asraf, Menasah Raya 3 Mei 1997. Muhammad Ayuda Siddiq, Paya Laut 19 Agustus 1996. Zamharir, Bayi 14 Januari 1997. Haryono, Darul Aman 1 Januari 14 Agustus 1995. Muhammad Fahrul Mahdi, Tapak Tuan 1 Januari 1997. Waliul Ahdi, Nagan Raya 17 November 1996. Selamat Ariga, Arul Kumar 10 Februari 1997. Hasi Ujung Panang 3 Februari 1988. Dilanjutkan program studi ilmu hukum. Novita Ayusra, Langsas. Novita Ayusra, Langsa 10 November 1996. Lady Oktavianti, Kota Jantung 15 Oktober 1997. Jawaruddin, Cirebon 10 Juli 1995. Apandi Anggara, Lanpejeren 10 Juli 10 Agustus 1995. Safrul Rizal, Aceh Jaya 1 Juli 1997. Rektor dengan syariah dan berkenan mengambil tempat semula. Putri Indah Riani, Sinabang 11 Oktober 1996. Indah Sylvia, Tapak Tuan 2 Januari 1996. Yuli Santi, Kampung Baru 10 Juli 1995.
Menasar Gedung 28 Agustus 1996. Zulfan Syifa berdarjah pada 1995. Nur Hikmah di Alam Masjid 11 Oktober 1995. Risa Seri Wahyuni Singapura 13 Agustus 1997. Melda Sari Pantai Pisang 22 Februari 1996. Merida Yasma Simpang Oleh 26 September 1994. Sinan Belanggejeran 11 Juni 1996. Santiana Belanggejeran 10 Mei 1995. Husni Ruslaina Foto 4 Agustus 1995. Vivi Rizahani Air Peruda 27 Desember 1994. Nurul Hayat berdarjah 20 Oktober 1995. Nurul Aprianti Kemumu 20 April 1995. Yuni Hefri Kemumu 10 Mei 1996. Nur Azul Hikmah berdarjah 6 Desember 1995. Rami Ananda Putri Sabang 5 Juni 1996. Nanda Putri Apa Ara 27 Agustus 1996. Lara Musbita Sari Hulu 11 Mei 1996. Nur Jihan Yusni Biru 16 Januari 1995. Majilah di Alam Masjid 16 April 1994. Melani Palomino 20 Juli 1996. Saya Auliani Direktur Al 27 Januari 1996. Nurul Madinah Ulfa Panjang 21 Mei 1996. Bisa Mari Suku Sewa 18 Oktober 1996. Yuda Serang Dunia Utama 25 Oktober 1994. Regina Anis Sili 14 November 1997. Mona Aispaina Menesa Auto 1 Maret 1996. Bisa Dewi Lapase 20 Oktober 1996. Ata Subhati Lok Semoe 28 April 1996. Yeni Musbida Pasar Kota Pagi 14 Desember 1996. Lili Sisaria Kurung Hitam 10 September 1996. Nuria Aceh Besar 8 Agustus 1995. R.A.Adi Harinoto Pertemuan 14 Juni 1997.
April 1996. Haida Rizki, 14 Rabu 14 Mei 1996. Muhammad Kausar, Bandar 1 Juli 1996. Aku Suriawan, Aceh Besar 21 Mei 1995. Mati Yusri, Layor 2 Juli 1996. Muhammad Awais, Gampong Paya 5 Juli 1995. Dewi Amanda, Aceh Besar 9 Oktober 1996. Abdul Wahid, Wakil 7 Januari 1995. Rizky Wafifi Ali, Air Sekolah Milik 9 Juli 1995. Muhammad Quran, Bisu 13 April 1994. Busnanu Irfan, Dabo 11 Juli 1993. Ari Pitolana, Grogado 20 Maret 1996. Naik Nulis, Bukit Selaja 23 November 1993. Muhammad Wisudawan Laksa 9 Oktober 1994. Muhammad Pertama 27 Maret 1996. Rifka Ananda Aceh Besar 13 September 1996. Arafah Dialmi 6 Juli 1995. Khalil Hasim 2 Agustus 1995. Sarjan Husni 22 Februari 1995. Rahman Hidayat Yusuf dari Aceh 10 Juli 1995. Ruslan Tanamaya 20 Oktober 1994. Sayuri Sakura Fakri yang 26 September 1994. Syahrul Ramadan Aceh Besar 26 Februari 1993. Ami Novanta 10 Mei 1993. Hidri Ika Lama 11 Juli 1994. Reza Alika Putra Laksa 22 Februari 1994. Rahmat Kurniawan Sejahtera 20 Desember 1992. Ilham Alsat Ali Amran 4 Oktober 1993. Asri Luh 3 April 1994. Salamuddin Bernani 11 Maret 1993. Agus Salim Indo 5 Maret 1993. Dia juga dengan politik dan Islam. Maafia suku Muslim 4 Oktober 1994. Nurjaya Kurniawan 8 Oktober 1996. Kita Malaysia Tahunan Hati 6 Juli 1994. Salimia Penanda 6 April 1996. Hubungan Ukhwah telah keluar 8 Agustus 1996. Rita Amalia Putra Bakri 3 Desember 1996. Sarita dengan 27 April 1996. Wandaya Hadinah Binti Arif Fadilah Kuala Lumpur 10 Juli 1994. Mika Rahman Berangkat 20 Oktober 1996. Wajah Terpakilah Mengajar 19 Januari 1995. Tuhan Lasifah Tuhan 20 Juli 1996. Ainul Hayati Putri 25 Februari 1994. Hidayatul Rahmi Maula 12 Januari 1996. Syafriyati Rumahul 5 April 1994.
Kita ini menjadi bahwa 1996. Bila bisa, maka tulis 1996. Elisa Astuti yang kedua 22 April 1996. Jadi memang ditiadakan dalam Malaysia 30 Desember 1993. Dan dia nanti dari 22 September 1996. Bumailah yang 28 Juli 1996. Nurina Saputi Sari 24 November 1995. Mereka Anusia Nurwa 1 Agustus 1996. Urbanaya Tutup November 1997. Mereka Priyati Mulia Kota Padang 1996. Puan Torusina dan nomor 24 Agustus 1995. Zuhra Rahmi Nakam Putih 24 Januari 1996. Anggen Ladi Yusmawi 10 November 1995. Nur Alatif binti Muhammad Zain Perak 12 Juli 1995. Siti Azura Desa 11 Juli 1998. Nur Nasda Banda Aceh 1 Januari 1996. Jumlari Pekanbaru 14 Juni 1995. Amelia Azizul Bisa pada Aceh 16 Mei 1996. Nur Kojerena 6 Panadaya 26 April 1996. Ainus Suduri 8 Hari 26 April 1996. Melka Pasirakat 27 November 1997. Joseph Walinanda Sambalana 14 Juni 1996. Suhaila Bokajan 23 Maret 1997. Ati Maria Magik 9 Desember 1995. Ramita Aulia Putri Mula Mei 1995. Rabiatul Alamia Rahman Perak 17 Desember 1994. Maria Ulfa Manasah Agama 30 Oktober 1997. Sri Marini Umulmanya 8 April 1995. Jumlita Hati Desa Bayan 12 Mei 1996. Asnayati Kunto 17 April 1996. Amelia Nisa Serani 19 Juli 1996. Nazarisman Ulang Haji 11 Maret 1996. Amelia Maya Putri Simbol 1 Oktober 1996. Mafira Paulika Mulai 29 Oktober 1996. Mauta Julia sama 2 Juli 1993. Fitria dan Anu 27 Maret 1997. Robert Mulkana 28 Desember 1995. Dubrina Rizki ulang tahun 21 Mei 1995. Rusna Nerma Perdamaian 19
Rahma Setia ujung pada 10 April 1996. M. Fatir Mahmud Nur Syakir bersita 28 Juni 1996. M. Arif Munanda Simpang Muli 26 Juni 1996. Muhibur Sabi Samadua 3 Desember 1996. Muhammad Yani Aceh Besar 17 Juni 1993. Ilhami Melumbo 20 Juni 1993. Muhammad Amin Fahmi bin Sani Pari Utara Perak Malaysia 7 Oktober 1993. Muhammad Amin Fikri bin Muhammad Izzat Pahang 12 Februari 1995. Muhammad Firdaus bin Muhammad Karim Perak Malaysia 25 September 1994. Ahmad Suhiri bin Ahmad Zoya Sikda 9 Maret 1995. Matu Bindi Krutita 6 Maret 1996. Devia Arisma Mengamat 1 Januari 1993. Hairinas 2 Maret 1993. Marizu Husna Desa Lampaban 26 November 1996. M. Yoga Pertama Medan 17 Agustus 1997. Rafiza Kepala Bandar 10 November 1996. Budi Haneto Sidorejo 5 September 1996. Muhammad Farizul bin Abdul Sani Sandakan Sabah 20 Mei 1989. Dilanjutkan dengan program studi manajemen dakwah. Adi Sabrina Tengah Ibu 10 April 1996. Aprilia Martina 27 Januari 1996. Asmaul Husna Tanjung Raya 7 November 1994. Asmawati Panggil Wisudawan 2 Maret 1995. Devi Salvia 29 Agustus 1996. Fitri Maulia Agusti Panggil Wisudawan 17 Agustus 1995. Fitriani Lu 5 Januari 1995. Ida Fitria Muka Belangko September 1996. Ilma Nomor 6 September 1996. Ismail Simpang 3 22 Maret 1992. Nasmiati Simpang 3 22 Maret 1995. Rasmia Simpang 4 Maret 1996. Rena Khairul Isa 6 Agustus 1997. Lida Kristiani Banda Aceh 27 Maret 1996. Mai Iza Panggil Ayat 9 Desember 1997. Maulidia Banda Aceh 31 Oktober 1996. Yusrawati Dewi 2 Maret 1996. Mufrida Kamu 1 Februari 1996. Mutiara Ramadhani Banda Aceh 27 Juni 1996. Nina Mulyana Lalu Salam 22 Januari 1995. Niswa Mencari 1 Agustus 1996. Nova Fitri Anggu 22 Maret 1996. Novia Sintiana Ujung Belang 17 Januari 1996. Nurdimia Paya Sumangkul 7 Maret 1996. Nur Hanifah Nur Jaga 7 April 1996. Nyarewan Bulan Mamur 11
Maret 1994. Oka Abu Baru 10 Oktober 1997. Bandiatul Anggota Banda Aceh 17 Desember 1992. Regita Diandara Pulau Tengah 23 Agustus 1996. Reski Wisna Udo 7 Juli 1996. Rizka Fatila Daya Kiri 21 April 1996. Sylvia Ramayati Kedai Kadang 31 Desember 1997. Siti Hajar binti Ahmad Fuzi Perak 16 Mei 1995. Siti Khadijah Melabu 16 Mei 1995. Siti Nurjayati Panjat 26 November 1994. Sri Astuti Musa 16 Desember 1994. Suzana Panjita Pasang Lapangan 9 September 1996. Yulia Syafrina Banda Aceh 4 Juli 1994. Zahratul Husna atau Jud 11 November 1995. Zahrina Mahi 25 Agustus 1995. Zahratul Jamila binti Azhar Mahi 25 Agustus 1995. Zulaika binti Abdul Rahman Malaysia 23 November 1992. Abdul Azim bin Abdul Razak Temurluk 1 Desember 1995. Adi Zaman Huli 1 Oktober 1996. Harun Jah 16 September 1991. Hendra Pranabal Banda Aceh 12 November 1993. Heri Agusman Rantau 18 Agustus 1996. Jeffrey Heriandi Guru Besar 29 Februari 1996. Yeki Sandara Guru Gajah 2 Desember 1992. Jumadi Simpang 2 8 Juli 1994. Khairul Ihsan Desa Ming 18 Maret 1997. Khairul Rijal Palong Baru 19 Juni 1995. Maxor Nina Gampung Baru 13 Juni 1995. Muhammad Arif Aulia Sawah Kingdom 24 Januari 1996. Muhammad Fajar Banda Aceh 6 Oktober 1996. Mukhrijal Patong Diri 4 Oktober 1993. Mustafa Ahmadin Kampung Paya 17 Agustus 1995. Muyasir Menasa Tuto 4 Maret 1996. Rahman Sulaidi Ladang Tuha 11 Mei 1997. Rizwan Alfandi Desa Pudo 10 Januari 1995. Rizwan Batu-Batu 1 Juli 1994. Sofrawi Mitra Damai 24 September 1995. Said Umar Sri Kayu 5 Juli 1995. Sarung Ilham Desa Pisang 28 November 1995. Syakir Arsala Aceh Besar 19 Desember 1995. Teguh Mudi Asfari Blampini 25 Maret 1994. Zul Habibi Tangsel 10 Maret 1995. Zul Kardi Mutiara 2 Mei 1994. Dilanjutkan dengan program studi pengembangan masyarakat Islam. Asmaul Husna Telaga Beku 15 November 1996.
Rusmaya Fitri, Senalo 1 Agustus 1995. Intan Zahara, Lami 1 Juli 1996. Mauida Utu 9 November 1996. Yunita Aryani, Banda Aceh 23 Juni 1996. Nur Laila Krung Sege 10 Juli 1996. Yuliana Latali 5 Januari 1996. Nur Laili Berajak 1 Juni 1996. Faziani Runding 16 Februari 1996. Martia Kunde Bukit 21 Januari 1996. Yeni Rafika Banda Aceh 22 November 1996. Abdariani Lingga Rimo 8 Maret 1996. Evi Tamala Likan 4 Agustus 1994. Zubaida Simpang 3 25 April 1995. Rusmaini Simpang 3 13 Oktober 1994. Ijazah. Rusmaini Simpang 3 13 Oktober 1994. Rahmi Suryana Banda Safa 20 September 1994. Maidat Agur 2 Mas 1 Agustus 1995. Rahma Suryadi Banda Safa 20 September 1994. Miftahul Jannah Kuligai 26 November 1995. Rizka Munawara Desa Padang 24 April 1997. Karimuddin Liu 23 April 1988. Sulaiman Syam Pining 24 Maret 1994. Razi Mirsandi 5 Juni 1995. Nailul Akram Tigri 9 Mei 1997. Said Mudasir Kuala Makmur 3 Juni 1995. Herdian Syah Bangladesh 14 April 1996. Miswardin Muara Pea 10 Februari 1995. Nizam Saputra Bakungan 28 Februari 1995. Muji Kariza Payonan Gadang 12 Mei 1995. Andi Lisman Bakungan 7 Agustus 1993. Mahyudin Jambu Manyang 11 Agustus 1994. Solihin Rangka 13 Mei 1994. Harwin Mariadi Sebelum Salam 13 September 1996. Muzakir Jibirah 10 September 1995. Husaini Paya Bakungan. Henry Saputra Tanjung Mas 16 Mei 1993. Raiha Agustin Pantai Rakyat 16 Agustus 1996. Herizal Hangtua 28 Mei 1993. Muhammad Rizki Aceh 30 April 1993. Ismun Zaki Air Pinang 14 Oktober 1994. Rektor dan rekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi berkenan mengambil tempat semula. 95 Romatul Husna Kidicun 11 Oktober 1996. Rini Marlina Pantai Cermin 10 Maret 1997. Mardia Jangka Ayu 27 Mei 1996. Chandra Tati Dewi Aceh Besar 21 Januari 1995. Maulina Beradi 10 Januari 1996. Yurifa Akla Aceh Timur 5 Juli 1996. Ika Novia Pasti 28 Februari 1996. Dedi Wahanda Desa Jumpah 25 November 1994. Safrizal Calang 3 Juli 1995. Mukhlisin Ujung Gunung Cut 16 Desember 1995. Marjan Banda Aceh 28 Agustus 1993. Saripudin Banda Aceh 5 Desember 1996. Rada Kuta Meradik 30 Juni 1995. Mawardi Ketung Ulelu 25 Desember 1994. Husaini Muzakir Aceh Tengah 26 Juli 1989. April Mauliza dan Menasah Baru 4 April 1994. Dilanjutkan prodi studi agama-agama. Nur Insyirah binti Zaharin Selangor Malaysia 15 Juni 1994. Silva Indana Subuh Salam 5 Januari 1994. Jamilah Busudaya Syarif 17 Desember 1995. Nuraini Lambun Upaya 15 Mei 1996. Iqbal Nasa Nora Desa Masjid 23 Mei 1996. Muhammad Syarafid bin Ishak Hospital Bukit Martajam 26 April 1994. Rifan Darmawan Singkil 19 Maret 1995. Munawir Turbaroh 25 September 1996. Ibadur Rahman Rumah Panjang 12 Februari 1994. Zulkarnain Sukamakmur 16 April 1995. Dilanjutkan prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Syarifat Zurahmah Banda Aceh 26 November 1995. Ismatul Khaira Menasahlu 3 April 1996. Nur Masyita Kaya Jato 27 Maret 1996. Ratna Juwita Lampu 1 Januari 1996. Aulia Turahmi Sawang 13 Januari 1996. Agil Anggia Rumani 20 Oktober 1996. Lizza Terangun 17 Januari 1997. Safriani Paya Awi 11 Juli 1996. Siti Husna Putra Tuhan 10 September 1996. Cut Widya Audina Tapak Tuan 12 Maret 1996. Isra Fadila Arham Banda Aceh 9 Januari 1994. Adinda Hadeyanti Banda Aceh 4 Juli 1997. Siti Ajitna Ramsenong 14 Agustus 1995. Rima Diani Tutri 2 Januari 1996. Putri Nilam Sari Banda Aceh 11 April 1996. Fitriani Belang Terakan 12 Oktober 1996. Nur Azizah Lamujung 10 Februari 1994. Oti Diana Kabong 11 Desember 1994.
Zulfan Abdillah, Rukih Daerah 19 Maret 1996. Muhammad Rizki Luk Semawi 8 Juli 1996. Yusran Zul Hadi 1 Mei 1996. Muhibul Khairi Tanjung Keramat 15 Juni 1997. Mulkan Nur Sawang 3 Februari 1996. Fajar Fahreza Birun 26 Juni 1996. Zulkiram Al-Fajri Tiung Kawu 17 April 1996. Kaisar Munir Masjid Tengkudung 15 April 1994. Rizki Mubarak Kuala Lumpur 11 Januari 1996. Mauliza Akbar Banda Aceh 29 September 1996. Muhammad Faiz bin Abdul Rahim Johor 17 Desember 1992. Muhammad Muzamil bin Abdul Razak Kedah 30 Maret 1992. Muhammad Muslim bin Abdul Razak Kedah 22 Desember 1994. Muhammad Khalilur Rahman Pamekasan 12 Juni 1993. Muhammad Amar bin Muhammad Sabri Perak 24 September 1995. Amirul Hadi bin Khairuddin Perak 18 Mei 1995. Muhammad Hilman bin Abdul Halim Pulau Pinang 25 Juli 1994. Rifki Wulandar Paru Gede 26 Juni 1995. Dilanjutkan dengan program studi sosiologi agama. Intan Purnamasari Hulu Pisang 22 Desember 1996. Liswida Putu 6 Desember 1996. Zikra Putri Andari Desa Baru 1 April 1997. Mariati Melapo 31 Januari 1996. Dara Maisun Pulau Tunong Kampung Are 15 Juni 1996. Lisia Rahmayeni Ulusite 2 November 1996. Fitriana Serba Jadi 2 Maret 1996. Oka Yusri Umiani Cokumbang 1 Juni 1995. Novi Yanti Tanjung Selamat 25 November 1996. Sarina Pasi Kuala Bau 24 April 1996. Ulfa Radia Banda Aceh 8 Oktober 1996. Irma Devi Pedada 14 April 1996. Dewi Puspasari Sinapang 1 Februari 1996. Siti Kurma Krum Luas 13 Februari 1995. Yuliati Rahmi Biru 11 Oktober 1996. Mufla Hadi Sama 17 Agustus 1996. Sapriyani Meligo 3 Desember 1995. Reti Sufarni Tapak Tuan 10 September 1996. Kurnia Setiawati Tapak Tuan 10 Oktober 1996. Nur Sakinah Kuala Tadu 20 Januari 1997. Sari Maulida Aceh Besar 9 September 1997. Rafina Dewi Buta Merede 26 Juli 1995. Ayu Maulinda Putri Banda Aceh 29 Oktober 1996. Fitria Suci Bangka Jeret 27 Februari 1996. Suci Rami Banda Aceh 14 Januari 1997.
Raudatul Muna, Desa Mepawa, 10 November 1996. Nur Fahmi, Panban Makmur, 17 Agustus 1992. Nisfu Sawah, Laul Sawah, 21 Maret 1995. Ahlul Fitriadi, Pantai Raja, 27 Februari 1996. Karim Azmi, Bratujuan, 5 Desember 1997. Wahyudi, Gerugok, 11 Februari 1995. Teku Solmiza, Pulau Paya, 2 Mei 1996. Supriyadi, Buta Jane, 5 Juni 1996. Rusliman, Seneren, 23 Mei 1995. T. Yerli Yanda, Tokoh, 5 Januari 1996. Muhammad Yasin, Krom Luas, 5 Maret 1995. Andri Saputra, John Rambo, 10 Juli 1995. Al-Hadi Yusra, Gelupu, 11 Maret 1996. Teguh Akmal, Jambro Masih, 7 Maret 1996. Amirul Ihsan Langsa, 16 April 1996. Syahrul Ozai, Sabtu, 7 September 1995. Nasar Mursawi, Rampung Raya, 20 Februari 1994. Aris Yufrizal, Cirebon Padang, 2 Februari 1996. Firdaus Sikli, 13 Mei 1995. Darisman Soli, Cipane Pare, 8 Juni 1994. Tajul Afri, Blang Baru, 28 Februari 1994. Erin Hernanda, Blang Kejuret, 6 Agustus 1997. Rektor dan Dekan Fakultas